Hello pralok wat pai hini ke por penyoi pi kat nu bon gini motor be parking hini to iba one ring te pak ini kat nu jing bon ge penyoi pi gini ke video ni short video jonga pai bon bahagi motor be one sini ke press pitri to ini nong one ring yo pio te ba iba sa ini motor le bon ba lebok bru de tawan kelai le bon pak ini to bas jengai ke thau bau yung sem ke sa man sengek yang habadep ga giseng arbaje ruan ngi pakat nu jing bon ke motor ngale be yo motor re jing ing jong nga man heini kin ke press ti bu man chnong jong i to kam nu bon go yo pi pai ba like comment share one te kam nu yo pi hni por ham skip rekani video chechwa na em chu hajan pendel ibu motor giba parking gele ite opun yong pi te dang jai ringo te kap pati no pai kat nu bon gi te pralok prajor pai kam nu yo pi to kat tu da ar phra tli press tri bedeman le kam bon ga motor gari kam bon ga bru haini arbe yo re bat arbe ngau re te pai kam nu yo pi pralok te follow nga like nga comment nga yo penyoi pi go full go video em go full go video go dep ringo te next dang hado bukut go press pitri kam nu yo pio yo bang yo tenat ha ka em go follow nga yo pio mo pralok handam re pai ni yo kam nu pai yo pun ha pai mai gari boy dap ni ka thau man met than te pralok pai yo kam go station hospital jong gohti pai kam tu majolai gohti pi kam tu yo pio pai heni to ke thau pa ni to ga man pai yo pai chapok chnong le pa kan u bon ge pai motor sat dor jong klor jong phau lak pa tai than jong phau lak dor go te tim ro putut go po tau pendel te pralok prajor pa yo kam nu yo pi ni por te saput he hamdam te